Emne ol? Erkeksin beydi. Erkek mi? Çavuşansın. Çavuşan de. Çavuşan. Basçı. Bas. Ben kim ekeni bilesin sen? Bileyim ben seni. Militsiyasın. Özün forman geldi. Dayanasın. Unuttun mu? Erkeksin bir. Çeçip koy çaldı forman. Neyse forma ben muştaşmak bile. Kol ben muştaşmak. Çeçsen erkekçesi bir şey yoksa. Çet. Bu başkan ошондо формага кирбейби. Ну, Конечно. ben muştaşverçim. Милиция кирет да могун, туурабы? Чеч да, эркексиң. Ошондо нормально. Делай. Шымыңне милиция формасына кирбейт да. Ben muştaşverçim. Эркексиң давай, даталуу кыл да, туурабы? Çet. Gözünü vur. Al tuttur. Давай, давай. Kuştaşayım. Dayarsın hemen. Ne oldu? Токтосоң эми. Мен силерди түшүндүм мен. Биринчиси чечинет дагы, чабышам дейт, экинчиси туруп туруп хлопайт этип проводого алып барып таштайт. Сен эркексиңби? Ya muştaşayarsın ulan, ben uşağız mı sen? Жок, сен эркексиңби дейм. Erkek mi? Чеч да алды форманы сен деле. Коркуп атасың, я. Kesin. Buna ilk öğüsten keçindik. Давай oğlum. Мен силерди түшүндүм да. Бирөөңөр менен баса алып туруп, экинчи форманы алып туруп, мени хлопайт этип таштасам эмне болот? Sen taç atmay oldun lan. Çal. Баска тий жакка чабышабыз. Жок, эмне, корктуңарбы? Бергилчи. Gördün ha? Orman arcakta kaldı. İki öğüsten yok. Atmaskan yok. Baştağılayım. Базар жок. Бул байке негизи текшерип аткам да. Биздин милиция кызматкерлери кандай күчтүү экен депчи. Бирок силер үчүн мен бүт милицияларды уважать этип калдым деп койгула. Постоянно даяр, патриот, ары бери, блин, келечи колуңарды берип койгочу. Йо, байке, силер бар, мен тынчым бар. Я спокойный. Байке, силерге чоң рахмат. Кыргыз милициясы лучший. Gördün mü? Kırgız milisiyasının barkın biz kötör koyduk. Vay.